Monggo, monggo. Ayo, lanjut. Kita kelantaran melanjut Pak Sus Jombang. Nah, sekitar Pak Sus Jombang. Salwepun dipadarkan warung kopi. Tinggal wonten pojok. Sekolahan Yapek. Warung kopi pojok sekolahan Yapek. Saking Pak Sus Jombang. Pak Eri nanon liwatan Eri. Duduk kedang olin kedang safety. Duduk kedang duduk. Duduk kedang duduk. Duduk kedang dita kedang wari kedang safety. Ya jos jos. Ya. Terima kasih.